Tēnā tātou katoa nau mai, hoki mai ki te mawhai. O tira ki tō tātou te ringa tuatahi o te tauhau. Mō koutou, ko tai tuatahi mai ki tēnei hongere, ko Dean tōku ingoa. Ko te kaupapa o tēnei hongere, he whakairi kōna, he whakaatata, i roto i te reo Māori. Mō ngā tini kaupapa, hoi anō, ko te kaupapa kei au i tēnei wai, o tira i enei rangi, ko ngā kēmu ātea, ko taku mihini matua, ko te PlayStation 4, i etehi wā, ka whakarita ngā etehi kōnei, me ngetehi o ngā kēmu i runga i te rorohiko. Hoi anō e hoa mā, kua tahe taku kēmu hou, mo te tau hou, ko Horizon Zero Dawn, e tino pārekareka ana, e hikaka ana, kia timata tēnei kēmu. I etehi wā, ka pai, ka wāte au ki te kōrero, iau e tākaro ana i etehi wā, ka whakakorehia te reo i te mea ka kuhu atu au ki etehi rōpū, me oku hoa, engari e hararatu i te tangata kōrero Māori i tēnei wā. Hoi anō, mehe mea kei waho, ko ngetehi o koutou, tangata kōrero Māori, e purei ana i runga i te PlayStation 4. Tēnā whakapā mai, mā te paipai kōrero i raro i tēnei kōnei, te rapea, ka whai wāhi tāua, ki te tūhono, ki tētehi rōpu kōrero rero, ki te tākoro tahi i tētehi kēmu. Hoi anō, kua mea tia te kōpai ki taku mihini. Ko te taihua, te whakahua tika o te mihini, ko te mihini. Nā mōku tonu, ka mautonu au ki te mihini, i te mea he kupuaro tau tēnei. Ka mutu ko tērā tōnga o te reta o te kupu, o tērā wahanga o te kupu. Ke oku nei whakaro e hāngai ana te tōnga i te takiwa o te hi. Nā te mea he machine care, he poto te wahanga tuatahi o te kupu Pākehā, he roa ake te wahanga tuarua. Iari ka waiho tērā ki reira, mā koutou tērā e tohe, ka re kore, ka tātahia au, mo te korenga oku e u ki te whakahua whānui me ki. Hoi no, kia hoki aki ki te kēmu e hoa mā. Kare anō au, kia paku pānui i ngā pūrongo mo tēnei kēmu, kia mātaki rānei i ngā tākaro, i ngā pureitanga o tēnei kēmu o etehi atu. I te mea e pirangi anau ki te maupū, ki ngā huatanga, kia noho hou tonu ngā mea katoa i roto i tēnei kēmu. Hoi anō, kia hoa ake, kia pāwhiritia e nei wahanga, kia timata i te kōpai, reo pā kia Italiano, Parle italiano, ciao. Parlez-vous français, ciao. Speakers de Deutsch. Ewa. Reo Pākehā. Reo Pākehā. Sony Interactive Entertainment. Gorilla. Ātāhua. Ātāhua. Katoa ātāhua. Titiro, ko ai tēnei. Ko ngā kōrero e mōhi anau mo tēnei kēmu. Kei tua noatu o ngā rangi anamata e mōhi o nei tātou e tatana ki a tātou kao. E whia miriona pēr tau kua hipa. Engari ko ngā kua hoki anō te iwi
tāngata whānui ki ngā wā o ngā Today, I speak your name, girl. o ngā taniwha o mua rāno o ngā dinosaurs. Speak it back. Wareware e tukupu mo ngā dinosaurs. Aue. Mohi anō, me kimi au tukupu tika o te dinosaurs. Engari, me kopi taku aha. Normally, it would be the mother who declares, if you had one. The whole village would attend, and matriarchs perform the ritual. But we are outcasts. Even so, we keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones, who turned their backs on the goddess. But their wickedness doomed them. To us, were left the splendors of creation. Beasts of air, water, earth, and steel. It is one thing to hunt a beast, another to hunt a machine. You must be humble and respect their power. I will teach you this. One day. E hoa mai e. Te ātāhua hoki o taha waihanga tēnei kēmu. Ka tahira. Pai e nei mō moa huatanga ki au. Pai hoki te pūrākau I roto I tēnei kēmu. Does she mean to forbid the ritual? He hoki ki ngā tikanga o te taia o te whenua. Te ahua nei te No, 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 off your knees. It's nearly tamaiti e time. kohine whāngai kei And tēnei, yes, tēnei you pepi. may speak to me. You came to bless the naming, Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? but we are outcasts. You by choice, and she, well... I am a high matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes, now go, and be ready to declare. Go! Oh, Mother, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name! Aloy! Matabenya, Mamarichi de Baba. Stop this at once! What have you done? He takahitikanga I hare That's ake the nei. naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth, outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough. And you, blessing its name like it was one I of the know Nora, my duty one of to the them. tribe. And to you, Without consultation. I'm here. Did all year, did And wherever you go, I will follow. Ana, tāne mā. Ara te tauira. Mutunga kia mai o te rerehua. Horizon. Zero Dawn. Ai hoa ma. Ko te whakarewatanga ana he tērā o te kēmu nei. Ia e hoa mā mo tēnei wā. Kaua ko tēnā.
Kao. Taumata tuatahi. Taumata uua. Taumata o te pō. Kua haki te pō. Kao. I te nuinga o te waka haere pēnea hau. Ke paku au ake. Timataki konei. Mo te tūpono. Ka mate au. Ka pai. E ono tau. Aloy. Take mai te rainga i te kupu Aloy. Aloy, i te reo Pākehā. Kupu anō mo te... Te maitai, te tapu rā. Tawa tapu tonu o te maitai. Te rino. Now go and see if you can find some more. Kua kōtiro o te Well pēpine. done, that's a good boy. Children, come with me. She's an outcast, to be shunned. There. Oh, come on. Ka roa hoki i te kōtiro nei. Kua noho rāwa o te kōtiro nei. Kua panaia. Rost! Down here! Rost! Rost! He won't hear me. Some kind of cave? He taonga no tā uki. Ka huatu. Ki roto pū Rats. o te ana. Ai, I koe whakamua. Eoma. Looks tight, but I can get through. Tapa whā. Oki. This must be a ruin of the metal world. One of the old places. Kei whia ngā mea huna. Oh. Hey, ko te porofita I runga I tō controller. Peke, te X. Tūturi. Ross said never go in places like this. But I have to find a way out. Ki runga. Ai, ane. Oh. A te momo. Wheketere. Pēnei Jurassic Park nei. Ia tērā. Kāre kore ka hoki mai au ki kone. Piri au tērā.
Kua kitea hoki te tehi kupu mo te dinosaur, he moko nui. Aku. Oh. Oe. There's something up ahead. What's that? Prison. Koe tēnei. There's something shiny there. Inspect the strange device. Tiroia. Whakamaua. Momo hangarau. No ngā tūpuna. Whakamaua. Whakamaua kōtiro. Te tiro. Lights. Everywhere. How does it do this? Kangia to focus on the R3. Alright. Bunker door, blast door, heavily shielded, Tigger. Tērā. Karakau he kōrero. Te awa nei ko... A metal door. Closed. Maybe this device I found can help. How do I get it open? More lights. Oh. Te tiro. Oh, ka pai. Platinum conductor. A shape. It's connected to the door somehow. Use a hollow lock. Power hollow lock. Tiro. Te ahu nei kei reira. Huh? There. Code secure encryption port with holographic. Kone. It changed color. Tūwhera. Ia tēnei. Kahau. Pai ko tiro. Whakamahia te hangarau. E pāinga mo te iwi. The door changed color too.
ana. Ja, tēnei. Kau, ai, kau, kari te haere. He mahi whakarongo ke tēnei mea. Ate. Kau, kari te haere, kari te mōhio. Kau. What's that? It's got a device. Like the one... I think I want it this way. It's the best I can do. He's right behind you. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Show me. Show me again. I can do. He's right behind you. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Nā, kōtiro. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Te roa hoki o we can. tēnei wahanga whakaako I te kai tākaro. Daddy sure does love his little big man. Ki te... Hea ke kone. O te tiro, te te atu, wene mea. Oh, ke te hari naine. Ah. Well, happy New Year, dear diary. Can you believe we actually celebrated last night? We did. Mai hoki au. Kind of. Kare tai naine. Travis invited everyone to gather in the community room. Don't know where she got the party hats. That was a ghoulish touch. So there we sit, watching the clock tick down to midnight, and I'm thinking, am I the only one who gets the symbolism of this? It might have been worse if Skylar had gotten drunk again, but I've seen so many mistakes she doesn't want to repeat. Oh, hea tēnei. I saw them lining up in the community room. Like cattle in a slaughterhouse, but smiling at each other. Shauna handing out meds like being alive is some kind of pain to be eased. Well, not me. I don't want to go quiet. I don't want to trail off. I want a period at the end of my life sentence, not an ellipses. Hell, an exclamation mark. So if that upsets whoever finds this, too bad. I don't know anyone, anything. Ko te āhua koera tete o ngā mea hei kimi mā te kai tākaro. Pai tēnei. Ono tekau mā toru. Why did they die here? What happened to them? Mea no, te tiro. Okay, kāre tēnei I te haere I nāne. Oh, rā! Kā...
Seriously? Record our thoughts for posterity? Great idea, Director Evans. Like I haven't done enough for posterity already. Like I wouldn't be here like this if not for posterity. I'm done with posterity. Posterity can go. And pray for us sinners, now and at the hour of our death. I mean, death. Sorry. These meds Johnny gave us are really something. Tuo matinga tangata. Okay. And maybe that's all I need, Tina. That moment the door opened and you standing there, wearing that retro wave dress, and the way you smiled. I had to look away or you were gonna see it on my face. And Machu Picchu. Always wanted to see that. Never did. Why didn't I go with Owen when he asked? Shall soon dissolve like snow. The sun He found me. Ross found me. Rust. Down here. I'm coming. I'm coming. Oh. Kia ora. Patua te kia ora. I hear you. Oh, Mother be praised. Come, girl. Take my hand. You don't belong down there. Come. Tell you what. Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? No. Give it to me. No. Aloy, such things are dangerous. No! Well, if you're gonna go sneaking away from home, you'll need to know how to survive in the wild. Come, Aloy. Home now. But starting tomorrow, you will learn to hunt. All these shapes. What do they mean? Take your bow. Bow? And enough muttering to that plaything. We descend to the valley now. Follow. The wilds can be dangerous, Aloy. You will need to stay close and do as I say. Pukenga. I know. Now, you're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. See this plant over here? It's called salve brush. Come, gather its berries in your pouch. Good. Kia ora. Now eat the berries. They may taste bitter, but they can save your life. Always keep your pouch full of medicinal berries, flowers, and plants. Where are we? Tira mea This no kei valley reira. is just a part of All Mother's embrace. Embrace. The Nora tribe watches these lands.
and keeps out the most dangerous machines. Usually. Pai tēnei momo kēmu ki au kamatu ko te ahu o tana waihanga e rite nei Find a herd of machines. ki hoku hia hia. I'll teach you how to hunt. Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. Their power must be respected. But I will be beside you. Harau te tangata whai te huarai. Aloy, a machine's coming. Oh. Crouch and follow me into the tall grass. Ke whea, ke whea. Ke whea tēnei. There. Now stay low. Little one. No, Aloy. Such machines are called Watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Listen close and do Ka as I do. kiroa. Stay still. Wait for it to pass. Now keep low and follow me across the trail to that tall grass. O nā rā no te tehi. Oh, another one. Let it pass. Ke whea, ooh. Karurahi. Come, back this way. The slower you move, the quieter you'll be. And crouched walking is quieter than upright. Hara no te tehi. That's the last of them. Let's move on. Ka pai kōtiro. You did well. They didn't see or hear you. Now stay close. That herd should be just ahead. Tohu o te karu. Whakātua na. Te ahe o etehi atukitiki te ia a koe. Who's that? Ignore him. But why's he up there? He's smiling at us. Deb! Get back where you belong! Deb! Where are you? Ignore him. We are outcasts and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe. And he is a fool. Come now. Let's find that herd. Follow. Ara. Te tiro. Whitu wai. Hey. There. See them? These are called striders. Ha! Get! Why'd you chase them off? To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. You'll see. Oh, te tiro ki e ni. Ota. Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to use them. Those will do. Follow. Whakarongo ki ngā tohu, ngā tō pāpā. Mō ngā ota, ngā rongoa, I roto I ngā tipu. Aloy, over here. Stop wasting time. There's the herd. All right, it's time to throw some rocks.
But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them. Draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with, or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. Aloy, throw a rock near me. Ooh. Kapaitena. Como. Tokuhuri inaine. There. Come, girl, it's safe now. Kei te wā. Ooh. Haine. Ridgewood. Rai te mohi o mo te aha te i rā Harvest the kill rākau so I e can ngari. teach you how to make arrows. Te tūpono. Ah. Ka kope pewhia te hanga. Kope. Harvest the kill, Aloy. Pay attention. Ah, okay. Tiri te. Harvest the kill, Aloy. Use the stalks as arrow shafts, and metal shards for arrowheads. Okay. Select arrow using R. Hold X. Kia ora. Good. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Kia ora. Let's put those arrows to use. Follow. Tongoa. Here. Stay low in the grass. And Tiri. It's time to make your first kill, Aloy. The Strider. One of the weaker machines. But even a weak machine can kill a hunter if she's careless. You must study your prey. Its hide is thick, but there are spots where it is vulnerable. Like its eye. Can you guess another? Oh, kia ora. The canister on its back. Is that a weakness? Yes. How did you guess that? The device. It showed me. But that plaything? Stop playing games. Now, take down that Strider. Target the eye, or the canister. And if it charges, be ready to roll out of the way. Ooh, kia ora. Hold on, R2. Let me control the bow. Full draw emphasis. Te karu. Tēnei rane. Aloy, take aim and make your kill. Hit! Keep firing! Again! Yeah, e toru. Kapai. You did well today, but you have much to learn. Tomorrow, we train again. What was that? That boy. The one running the brave trails. Follow Aloy, quick! Yoma, Aloy. Hey. Toto rawa ngā waiwai o te kōtiro nei.
Tahua roa haere tēnei kapunga o te kēmu. Tahua te rapea me whakamau au. O, te tiro. Stop telling stories. I'm not. I can sneak through. You will not. Haere kochiro. Hoake. Aloy. Haere kochiro. Tawa. I need to move slowly, quietly, so I can sneak past them. Can't let them see me. Haere kochiro, haere. Got to be careful. Okay, kia ora. Get the huri pene mai ia, kao. I need to see their paths. Almost there. Tukuia kia hikoi pērā. Ka boy. There he is. Ke toke mai ia. Taihua. Ke ki te mai te moko karura, te moko nui karura. Oh. Rā te tero, rā no te tehi. Safety. How do you know to avoid them? How are you doing this?
Haere pēra me haere pēnei rāne. Tā hoa nei. Tatari kia hi koi ia. Tatari. Haramai ho. Ka huri ana ia ka haere. Ka pai, haramai hoa. Haramai. You. Te tira. Ka pai. So, it is no plaything. Wait. Ki ke au eh? Oh, Mother, bless that girl. Bless you both. Boy! Save me. I just wanted... Boy! Seal your lips. Ngā tika o They are outcasts. ngā te both. iwi. And she is motherless. Come now. Back to Mother's heart. That boy should not have spoken to us. It's against tribal law. We'll go home now. Follow. I know the way. Koe ra te pai o tēnei mea o te mana. Te mana he mana tuku iho, te atu he mana ka puta I ngā te rangatira o ngā mahi a te tangata. Stay away, no mother. Patua ngā tamariki kōtiro. Okay, jā, tēnei. Flashpoints of a moment. Oh! Me hia ki te patu ngā tamariki nei. Tērā. E kore au e patu I aia engari, ka whakātu au I a kupukenga. Away from there. Back to picking berries. You're bleeding. Let me have a look. Here, hold still. I'll get it. Why? Why am I an outcast? Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before, that's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? It's not so simple. But they know. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me. It would be dangerous. How? It would take years of training. I don't care. How do I Tukuna do te it? kōtiro. Tell me. The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. A boon? Yes, whatever the winner wants. Then I'll do it. Ka pai kōtiro. Whatever it takes. I'll win the proving. I see.
We'd best get started then. Your training will be hard. And it'll take years. Start Kuna training. ngā mātauranga ki tēnei kōtiro. Whangahia. Ngā tāngā o te kurahuna. Te toa. Te kairākau. Ke reira ia. Te pakari haere ia. Kia kaha kōtiro. Ka pai. Rawe tēnei ke mua e hoa mā. Kare anō kia tino kohu atu ki te matua o te kēmu engari. Me mea koe nei te kaunga. Pai te, te tiro. Kua wahine. Kua tua wahine i nāne. Ka rawe. Ka waiho tēnei. Konei. Ka mutu ki tēnei wahanga o te kōrero o te pūrākau. Kia hoki mai tātou, ka haere tonu ngā mahi e pāna ki a Aloy. Te tua wahine. Te rā waho.